ба номи Аллоҳи бахшояндаю меҳрубон. силсила барномаи навбатии мо идома дорад ва ташаккури зиёд мегӯям барои ҳар яки шумо ба ҳамон нафарое ки ба шабакаи мо обуна шуданд, пайваст шуданд ва пайваста моро гӯш мекунанд. Ва бори дигар такрор мекунам, тамошобинони гиромӣ, шунавандагони азиз, ин силсила барномаи мо баҳри осон гардонидан барои шумо аст, чун дар воқеъ мо ҳама бохабар ҳастем ки ҳар яки мову шумо кор мекунем ва шояд ки вақти мувофиқ барои хондани китоб пайдо накунем. аз ин ро мо китобро барои шумо мехонем то ин ки маънои онро шумо дарк кунед ва вақти холигии худатонро барфоида истифода кунед иншааллоҳ дар оянда. ва воқеан мо боз медонем ки мо наметавонем ҳама маънии дурусти тафсири Қуръони Каримро ба пуррагӣ ба забони тоҷикӣ барои шумо фаҳмонем, чун Қуръони Карим ба забони арабӣ нозил шудааст ва ба маънои комили он ба ҷуз Аллоҳ дигар касе қодир нест. ва аз ин ро мо танҳо он чизе ки дар китобе ки ман ба шумо пешниҳод мекунам, аз он китоб бароятон мехонем маънии онро. ва дарси имрӯзаи мо дар мавриди эъҷози Қуръони Карим, яъне мӯъҷизаҳои Қуръони Карим мебошад. эъҷоз дар истилоҳ он чизест ки тавоноии онро башарият надорад. мӯъҷиза он чизест ки падид омадани он далолат мекунад бар оёт ва ҳуҷҷатҳои паёмбарон ва ин лафз дар Қуръон наомадааст, балки дар ҷои ӯ бурҳон ва оят зикр шудааст. Қуръони Карим сухани Аллоҳ таоло мебошад. дар он маъноҳояш пурра ва равшан ва оятҳову калимаҳояш дар беҳтарин сурат дида мешавад. башарият аз овардани ин гуна сухан оҷизу нотавон аст. чунон ки Аллоҳ таоло дар сураи Ҳуд ояти 1 мефармояд: алиф лам ро, ин Қуръон китобест аз ҷониби Аллоҳ ки оятҳояш муҳкам ва устувор нозил шудааст. баъд аз он возеҳу равшан карда шудааст аз ҷониби Аллоҳи ҳакиме ки корҳояш аз рӯи кордонӣ аст ва аз оқибати онҳо огоҳ аст. ин сураи Ҳуд ояти 1 буд. ба дурустӣ мушрикон саю кӯшиш карданд ки дар мастари Қуръони Карим шакку шубҳаҳои нодуруст андозанд ва дар ин ҷода дурӯғ ва шубҳаҳои бисёре бофтанд, то мардумро аз мафҳуми асосии он боз доранд. вале Аллоҳ таоло дар муқобили онҳо ҳуҷҷатоварӣ карда аз онҳо талаб менамояд ки монанди Қуръон ё ин ки 10 сура ё 1 сурае аз он биёваранд, агар дар суханони худ ростгӯ бошанд. ва гарчанде ки Қуръон ба луғати арабӣ нозил шуда буд, лекин аз овардани он оҷиз монданд. чунон ки Аллоҳ таоло дар сураи Юнус ояти 38 мефармояд: оё мегӯянд ки Қуръонро Муҳаммад ба дурӯғ ба Аллоҳ нисбат додааст? бигӯ барояшон: эй расул, агар рост мегӯед, ҷуз Аллоҳ ҳар киро ки метавонед ба ёрӣ бихонед ва сурае монанди он биёваред. Қуръони Карим ошкоро баён мекунад ки тамоми мардумон ва ҷинҳо ҳам ҷамъ шаванд, наметавонанд монанди Қуръони Карим биёваранд. чунон ки Аллоҳ таоло дар сураи Исро ояти 88 мефармояд: бигӯ, агар инсу ҷин гирди ҳам оянд ва иттифоқ кунанд то монанди ин Қуръонро биёваранд, ҳаргиз наметавонанд монанди онро биёваранд, ҳарчанд ки якдигарро ёрӣ диҳанд.
و قرآن کریم همه را عاجز آورنده است، زیرا این سخن الله است و هرگز سخنان مخلوقان با سخن الله مانند شده نمیتوانند. و کتاب است که کلمه و آیاتها و لغت آن دلالت بر حجت و عبرت میکنند و آیاتهای آن در نیکوترین صورت فصاحت و بلاغت قرار دارند و از اخبار و قصه های حقیقی خبر می دهند. و کتاب است که احکام و شریعت ها را و نیز قوه تفسیر نفسانی و وجدانی و حقیقت های علمی بزرگی را در بر می گیرد. و چقدر از عالمان علم طبیعت، فلک، طب و دیگران، آنهایی که نو به قرآن کریم شناسایی پیدا کردند، از معجزه های این کتاب در حیرت ماندند و میمانند. حال آنکه آنها میدانند هیچ ممکن نیست در زمانی که جهان از این گونه علم آگاهی نداشت، این گونه عباره های علمی از پیامبر امی، یعنی پیامبری که سواد نداشت و در امت امی صادر شود، و این باعث اسلام آوردن بسیاری از آنها گردید، زیرا آنها درک کردند آن چیزی که قرآن کریم آورده است نشاید سخن آدمی باشد. بیگمان این سخن خالق کائنات و بشریت می باشد. در قرآن کریم چقدر آیات هایی هست که دلالت به یگانگی الله تعالی و به توانایی آفریدگار او دلالت می کنند. چنان که الله تعالی در سوره فصلت آیت 53 می فرماید: به زودی خواهم نشان داد به این منکران نشانه های قدرت خود را در اطراف عالم و در وجود خودشان، تا برایشان واضح و روشن شود که هر آینه قرآنی که از نزد پروردگار عالمیان وحی شده است حق است. آیا پروردگار تو را کافی نیست که او بر همه چیز شاهد است و شهادت او تعالی از همه شهادت ها بزرگتر است؟ تماشابینان گرامی، اینجا وقتی پایان برنامه امروزه ما می رسد و روزهای نزدیک انشاءالله ما ترجمه معنای آیات های قرآن کریم را یک جای با شما می خوانیم. الله هر یکی شما را حفظ کند، در پناهش نگه دارد. و تشکر زیاد می گویم به آنهایی که ما را دستگیری کردند و زیر کامنتاری ها فکر و اندیشه های خودشان را نوشتند. البته که ما همه نوشته های شما را می خوانیم و این باعث خرسندی است که شما ما را دعای نیک میکنید. الله تعالی به شما نیز اجر عطا کند، همانند آنهایی که در تهیه این برنامه ها شریک هستند. انشاءالله شما پهن کنید برنامه های ما را، نوار ما را، و همان گونه که تهیه‌گران برنامه اجر گیرند، شما نیز سزاوار اجر و ثواب کردید. الله هر یک شما را حفظ کند، خاندان شما را حفظ کند و در پناهش نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخواهید شبکه های ما را دستگیری کنید؟ میتوانید از متخصصان کسبی شبکه حکمت گرافیکای ویدیویی درخواست کنید یا ترجمه متنها از زبان های انگلیسی و روسی و عربی و تاجیکی، ثبت کسبی آواز و دوبلاژ نوارها. همچنین میتوانید رکلام ایمیل و محصولات خود را در شبکه های ما جای دهید. برای معلومات مفصل به واتساپ و ایما نوشته کنید. دستگیری شما بهره بهبودی فعالیت ماست.